إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث أمير المؤمنين قبل بفاوى الإمام البخاري قال يفعل الأدب المفرد أول من مهار يوم مدني بلي ميهن زيارة كرما بيا يا غلنهري بابتا بلي ميهن زيارة كرما بيا أدي يا غلنهري بابتا එගොතුම් අලුගොල්මෙන් එම්මෙ ෆහම් නිම්මා ෆමිවනි බලිමිහාය බය්යකි එන අබ්බා කෆාරා ෆාෆත ෆුස්සවාදේ කමෙක්කම් බයන් කරවුණු බාබා අදි ඒගේ ඉතුරුම් බලිමිහොන්න ziyarai kurmuga dammaru ziyarai kurma කීවස් ඒ හුද්දවෙගෙන් මා කමෙක්කම් බයන් කරවුණු බාබා මිබාබගේ ෆොතම හදීස් අලුගොල්මෙන් කියාෆවාණි මේ දෝ අලුගොල්මෙන් ෆෂානි මීගේ දෙවනා حديث من حديث روا كربا فامي بني عائشة رضي الله عنها كمنا بدال وني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربية إذا اشتكى المؤمن مؤمن علىك شكوى كفيا أربهوغا شكوى ملفظ بين كربي بليهما එසවකි බය්‍යකි වේංගලීමා ඒගේ වාහක අනිකාකාරීගා මීහුන්න දිකුරු කුරෙබෙච්චෙක් ඒගේ සාතුගා බලිවීමා බලි කමුගේ ખબરો දිනුමා මිකමුගේ ශක්වා කුරුමා මිකමා ගොළුන් හොරි බාබෙන් අදි ෆහතුන් අල් ඉමාම් අල් බුඛාරි වගෙන්නවා ඒ හුද්දකමතෝ ඒකොන් කහලකමතෝ ශක්වා එහෙම අරබි බහුගා බලිය ශක්වාගේ නමුන් නන්දේෆවේ එහෙනම් මේ හදීස් කමන ඉද ඉෂ්තකල් මුමින් මුමින් අලකු ශක්වා ඉබහි බලි වෙජ්ජියා අඛලසහු අල්ලාහ් කමා යුඛල්ලිසු අල් කීරු ඛබත අල් හදීද් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ බලි මෙදවරි කුරබ්බා ඒනා خلاص කුරබ්බා මාන කියනාගේ ෆාෆතම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ෆුස්සවේ ඒනාගේ හොරි හඩිත ෆිරුවා සාෆ් කොල්ලවයේ ඒ දගඬු තිරුමාග දොන්කොෆ්ෆ ඒගෙන් ඒග හොරි හඩිත වකිකො සාෆ් කොල්ලා ෆදේ දගඬු ඒග දමිලත අලිෆාන ලීමා සාෆ් කොල්ලා ෆදේ අලා ඒනා බලිවීමා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ බලි මෙදවරි කුරබ්බා ඒනාගේ ෆාෆත ෆුස්සවා ඒනා තෝහිරු කුරබ්බයි කුරීගේ බාබතෝ ගාපන් මානේ කියාපා බය්‍යකි මී කෆාරයික ෆාෆත ෆුස්සවාදේ කමක බය්‍යකි මී ඉන්සානා එනාගේ හයාතුක එන දිමාව වරබ්බඩු හෙවෙකි මිකංකම් බයන් කරවරගෙන අතරත කුරීගේ බාබතෝ ගාපනේ වාණි ගෙනස්වා දෙන් එෆල් ඉමාම් අල් බුඛාරි ඉතර හදීස් වස්ෆලන් හම ආයිෂා රදියල්ලාහු අන්හා ගේ අරහ රිවාය ෆා රිවායත ගෙන්නවණි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම قال නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවියේ මා මින් මුස්ලිමින් යුසාබු බිමුසීබතින් ووجع أو مرض إلا كان كفارة ذنوبه مسلم إبس مسلمك يصاب بمصيبة إبس مصيبات الوجه إبس مصيبات الدنيا بيقولون أنا جه مصيبات هتاميا كامبلوما إبس كهلا مصيبات أنا نجه أو وجع نوتا هاشكنا اللي بيجلومه أو مرض نوتا بيجي أنا نجه إلا كان كفارة ذنوبه إكم إناغ فعافة فسواد كفارة إجبتوغا نواغتك مكان كم مدوري نوي حتى الشوكة يشاكها أي إناغ كان هري خاتكم غابس معنى كتاب مكودا أنيلكم غابس إيج السبب الله سبحانه وتعالى إناغ فعافة فسواد أو نكبته نوتا إنا كلية الدماء تهدوتا كلية الدماء مثالكم තනිග අලාගෙන ෆෙට්ටෝ
ishinde ingotakun burakatta tadengeru noniyamu kollewunu ichche koshamu tere kuda kuda tankole kandagen egota kulliyaka mihen ena dimawa kudi kudi hanika miwes enage faafa Allah subhanahu wa taala fussawade kameke matiga bayan bediya de hadis genesfa imam al-bukhari miwani reegandu banimiha ziyarat kurun nanganu baabuge dashu mi de hadisum beerfurum fenna gotakum ekama dalil kurai bes kamenne ennames bali vima bali miha ziyarat kurmaki ei huddakam ekkan maya kurmattakaagama boda beleveni mi baabuge dashum mi hadis wasfultan al-imam al-bukhari gennawa faamiwani aden efo ituru hadis wasfule gennawani Aisha radhiyallahu anha ge arihun riwayategen kalefan vidalawani an Aisha bintu Sa'd ge dari Aisha radhiyallahu anha vidalawe anna abaha qala ekamana Aisha radhiyallahu anha Sa'd ge dari Aisha radhiyallahu anha vidalawani anna abaha ekamana ge bappa qala vidalawiye ishtakaitu bi makkah timan kalen faano makkaga baliwiye shakawa shadidatan barabboda baliwiye فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني den nabiy sallallahu alaihi wasallam timan kalefan ziyarat kurbi makkah ga faqultu timan kalefan dan nawafi me ame ni hadis wasful ga nabiy sallallahu alaihi wasallam ziyarat kurbi bali ema mi mitan kolga imam bukhari mi hadis ke noge beno ki nabiy sallallahu alaihi wasallam bali miha ya ziyarat kurbi egemane ki bali miha enage bali bodu vejjiyam hadis kam yannani timan kalefan warabboda bali wiye balikam warabboda bali halatu goswegen ehalatu nabiy sallallahu alaihi wasallam ziyarat kore egemane ki bali miha ge bali halatu ma boda goswejjiyam ena ziyarat kurum mustahab egemane reganu dambaru gadi kapgas devana reganu dambaru gadi kamugales يعودني فقلت يا رسول الله هندو قاتم كلفان دين نبي من الله ورسوله إني أترك مالا وإني لم أترك إلا ابنة واحدة تمن كلفان أتوك بعور مدا دوب في بهرته إم دريك تمن كلفان هوري أنهن كملك إم أنهن دريك هوري أفا أوصي بثلثي مالي تمن كلفان mudanuge timbakoffa ebba wasiye kuravidane timan kalege faanuge anhin dariya wa atruku den hori badu tarika do kollam warta badale gotuga do kollam qala la efa nabiy sadis koranoneke kama kono dane qala أوصي بالنصف أترك لها الثلث دباكل إبدا وسيك كفاية كمانات داني دباكل إبدا دو كلان بارتا مدر قال لا حديث كرة بنونك قلت تمن كيف هذا النوافي فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين تنبا كفا دبا تنبا كفا وسيك كفا تنبا كفا دبا يدو كلان كمان قال الثلث والثلث كثير مدا تنباكفا دبابس ادي تنباكفا دبابس جنيه والثلث كثير ثم وضع يده على جنبتيه دن يفوغا تمن كليغ فانوغي غاغا ركشيغا أين يلوفيه ثم مسح وجهه إذا تمن كلفانو بولوغا كلفان أين يلوفيه وبطني إذا تمن كلفانو بانوغا بس أين يلوفيه ثم قال فحديث كربيه اللهم اشف سعدا أي الله سعد شفاء دباشي وأتم له هجرته أدي كلفانو هجرة فريهما قد دباشي أدي كلفانو هجرة فريهما قد دباشي أصله mikan hingadiyai ekalege faano makka ga honnawniko mi be karunaki mi makka do kurabba madina hijra kur mi be kar ekalege faano hem bay riwayat takun ege gotuga saadige faano emme kanta bodowi ekalege faano makka hijra ko fwaniko makka madina hijra ko fwaniko makka ga marwedalati hijra ko fwaniko hembe emme hitama kurbe kama kamugawa
එහෙම නබිය සල්ලල්ලාහු මිතා දුවා කරබ්බා ෆාමි වනි එකලේ ෆානුගේ හිජ්රා ෆුරිහම කොද්දෙවාෂ හිජ්රා ෆුරිහම කොද්දෙවාෂ මිතා රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම එකලේ ෆානුගේ ඒ බලි ඉහසස් කරවේ තනුගේ අයින්යල විකම් සාබිත් වෙකින් බයින් ඇස් එහෙම මීගෙන් ගෙච්චකි බලි මීහා ziyarak කොෆ එනාගේ බලි ඉහසස් කරවේ තනෙග්ග අයිල්ලම කි මුස්තහබ්බගෙන් බා කමෙක්කම් අදි අල්ලාහ එනාය ශිෆා දෙවමන් එදි අල්ලාහ හසරතුගා දුආ කරම කීවස් ඒ සුන්නෙ වෙගෙන් බා කම් මිකම් එකින් දෙ දැන් සාද් ගෆාන විදාලවනි فما زلت أجد برد يده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة. إكلي يفعل من حديث رواق وربيد وقتا هميا أديوس نبي صلى الله عليه وسلم أقوله فيني كم تمن نكتلي يفعل كأجي بروت. معنى كي حديث مي رواق وربيد وها هميا مستقبلنا مي حديث كيادة في هميا එකලේ ගෆාන ඒරු ඒ අයිල්ලෙබ්බි ඉරුගා බොඩුගయ్యා බඬුගయ్యා ආරිකශ්විගయ్యා අයිල්ලෙබ්බි ඉරුගා එකලේ ගෆානුග අතුග හුරි ෆිනිකන් අදිවස්තින කයිෆාන බහිසස් කරා එමෙයි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලමගේ බරකයි කලේ ගෆාන ලිබිෆයිවනි අදන් එෆා ඉමාම් අල්-බුඛාරි ඉතරු බාබ මිතාගෙන් නවනි බාබුන් යුක්තබු ලිල් මරීදි මා කාන යඅමලු වහුව සහීහ් බලිමිහාය ලිබිගම්මා ඉතුරු ෆදලවන්තවරිකමගේ වාහක විභාග බයන් කරපණි බලිමිහා ඒනාය ලිබිගෙන් දානේ සවාබා ධර්ම ඒනා හේවහාලුගා හුරිර කුරමුන්දිය හේව අමල්තකුගේ සවාබා ධර්ම හේවහාලුගා හුරිර ඒනා කුරමුන්දිය හේව අමල්තකුගේ සවාබු ඒනා බලිවීමා ඒනා නුකුරමුන සල්ලාහු සුබ්හානහු වතාලා දිබ්බමානේ එමා බලි වුමුගා හුරි ෆාදාතෝගේ තිරේගා ඉස්මේදිය බාබතෝගේ බයන් වෙකන් එදියයි bali mihaya bali gasabum enage faafa Allah fusawad bane eggoi ena ngor efada anek gotabun ena ba faida mitame bayan korapani ena he halatuga furiha masihatuga kuramanga hiyo amaluta ena bali bima nukuramunas Allah subhanahu wa ta'ala ilahuge fadla wantaveri kamun ena ei kuri kamek kamuga ekamuge thawaba daruma ebbes bay uninwa gota debwane निकम बयान कुरमट्टका इमाम अल-बुखारी ගෙන්නවා ෆා මේවා බස්වල හදීස් බස්වල රිවා කරවා ෆනි අබ්දුල්ලාහ් බින් අම්ර් කලිෆාන විදාල වන් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි හදීස් කරවියේ මා මින් අහදින් යම්රුදු ඉල්ලා කුතිබ ලහු මිස්ලු මා කාන යඅමලු වහුව සහීහ් එබ්බස් අලකු එබ්බස් මීහකු බලි නොවේ එනා බලිවීමා ඉල්ලා කුතිබ ලහු මිස්ලු මා කාන යඅමලු වහුව සහීහ් එනා රංගල සිහතුග හොරියරු රංගල හොරියරු ගයනා කරමුංගා kuriha hewkamen ena nuliyubbe gotakan ebbes mihako balinuwane mi Allah subhanahu wa ta'ala debba fadlawante berikam mi hadis ehen turugakun ehen riwayat ge lafdakun aiswe Abu Musa al-Ash'ari garin kalifan ge hadis basful aiswani idha marada al-abdu aw safa ala balwima nuwata daturuweri ge gotuga daturakan nokutima كتب له مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم فريم صحتك قائم بهرير انا كرمنا هيو كان تتن الله سبحانه وتعالى ابس من برك من واقتا ليومان هم مي الله سبحانه وتعالى انا دبا فضلا من تبركم عائشة رضي الله عنها قال روايه فوا حديث جايس وني ميهكو انا مي حديث ربنا اتر فائده اللي بيجت اي हेव कंतत्तहुगा दायिमु एतिमो मिकम यन्ननी हेव फरदु कंतत्तहुगा इतुरुन सुन्ने कंतत्तको देमितिबि मिहो सुन्ने कंतत्तहुगा एना फुरिहा मसिहतुगा देमि हुरीमा लिबे फायदा की एना नुकुरेवे बलिवा दुहो अल्लाह सुब्हानहु व तआला एना येगे अजरु देपा हेबेगम हदीस के सयसवनी एम्मे हेव अमल की एई मदुन्नमस गी दायिम कुरेवे अमले එහෙම මදුන්නමස් දිගුමුද්දතක මෙදුකෙලොමින් නැති කුරා අමලු ඒ වර ෆායදා හොරේ අමල ඒගේ එෆාදා මි එන නුකුරවේ දෝස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒගේ සවාබ එන ලිව්වා කුඩමියස් කිතමෙ කුඩමියස් එන ඒ කුරා කමෙක දෙමිහුරුම් අපි අසසම හදීස් කරපා ෆණි එම්මෙ හේව එකම අමල කී ඒ දිමිගුන්දා මත කුරා අමලේ මදස්
madas hema Aisha radhiyallahu anha ge riwayat ek gais wani kamana vidal wani nabi sallallahu hadis kurabba fai wani reeganu ke alukama re alukama farwa teri fawa mihako re alukama ga daima munna mihek madun namas daima munna mihako egen errega nidigada unga sababun nidin nuhelwe fatisuma hame oy unukam ga ves Allah subhanahu wa taala ena kura re alukam ga daruma ya sawabuli ubade ena nidigadame kame dimawegen nidigada unga sababun re ganu hele munas erege sawaba dharma ves Allah subhanahu wa taala liuwane ema migen ege echki hewa amalta kitamme maduna mabes ekamati demihunna amalaki ei ena baram manfa qur'ane kamekka ei ena balivies ena kamejgen nukurebedo hogebes Allah subhanahu wa taala ena ge ajuru matin hadanatte labba ilahuge fadla bante kama ilahuge rahmai evore tanawas wegembe aden al imam al bukhari mibabuga itoro basfle gennawa fani Anas bin Malik vidalwani anin nabiy sallallahu alaihi wasallam gari riba qurbai kalege faano hadis kurevie ma min muslimin ibs muslimaku ibtalahu Allah fi jasadihi emiha enage hashigadoga Allah subhanahu wa taala musibat jassabu mujassaba ege maane ki enage hashigadoga aniyay hashigadoga balimadu kame enage hashigadoga nujassabaye illa kutiba lahu ma kana ya'malu fi sihhatihi ma kana maridan ei ena furihama sihhatuga harigadan e balikan ena jamu e kurin ena huri sihhatuga ena kuramundiya heukantan ena nuliwane gotaka ehma mi mita baya mikurmani harigana jehe balige maikkan nota balige sabon alaya kuramunda faida egetere ekkamaki kuriga munawuna gota kuriga de ena kuramunu ena nge balige sabon Allah subhanahu wa taala ge faafuswa ei ek gotaka miharam bayan korani ena balibima ena furihama sihhatuga uriruga kuramunga heyo kantatto sawabos libemunneda faafu fuheuge iturge ena balina faafu kuriga bayan koravich miharam enne hekkame ei ena furihama sihhatuga haratuga horegen kuramunga daima kuramunga heyo kantatta ena ya danin libemunne ma kana maridan ei ena bali halatuga vihadu wahako ewane kitam digumuddata demegen des misalaka enage umuruga habbodu bay wara sunne namataka srakkaterwe rodya srakkaterwe nemsena Allah subhanahu wa taala minbar kore bigotakum ena bodu pajich kulliyaka insanuge haratu badalwane wara kulli gota Allah subhanahu wa taala bay fahar artakunge haratu badalu korababa en halatun anen halata badalu en halata badalu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas Allahu akbar mi fadaina Allah subhanahu wa taala mi istawku meduga duwasta forulun faruga warabbali halatuga an baharatu furiha masihatuga mustadikamuga fagir eki goy gota mihen ena dimawa paljige sabu ekkala ena furiha masihatuga kuramunga kantatta nukuramunas enage umuruga bali ena we oin ha du hekka ehuriha heyo kamen ena nukuriyas kurbi kaman Allah subhanahu wa taala liuwane ilahuge fadla wantaberika tenga fabidal wani fa in afahu urahu aw ghassalahu ekale ilahu subhanahu wa taala ena shifa de bafin nuata enage faafata e baliga sabum fohe doila fikam ga wana enage faafa koriges dia kafara ikena faafa be kamke baliwaki ege sabum enage faafata fohe ena hashigado ekko faafa in dovemu kamga viasles wa in qabadahu ghafara ena efa babu baliga hure ena rangalu ejjikam ga wanama ena tohiru wegenne rangalwan baaru faafata fohe wegenne wa in qabadahu ena ge baliga ena maru ejjiyamu ghafara lahu Allah subhanahu wa taala enage faafata fuswa debane e balige sababu e balige sab ehma alunna muslimunna dimawami balimurtaka ki emihunnan adi duniyamatiga fenumuga ei beenekamuga biasas hagigatuga ei warabbodu rahmate ena ekantattaka kettere vejjikamuga waanama mitame bayame ganda huri hadis takakun ekama
dalil kurani kurido hoga midia darus gaves awon mige wara gina riwayat tawani kiyafa adu situru basfulen Anas gefan garin riwayat ge nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kuraba fa bani ham mifadain mi riwayat tuga ituru kuraba fa ni fa in shafahu hasalam Allah subhanahu wa ta'ala ina shifa de ma fi kam gawana ma ena ge fa fa Allah subhanahu wa ta'ala dobe devane aden e fa Imam al-Bukhari ituru hadis wasfule gennawani Abu Hurairah radhiyallahu anhu garin riwayat ge bani kalefan bidalwani Rasulullah SAW hadis kurbe ja'at humma ila nabi sallallahu alaihi wasallam Nabiya sallallahu alaihi wasallam ge ariha hum ay haqiqat alwan mewa hum alwan men hari gandu kam jehe bali dehmatta kam hari gandu meganna hum Nabiya sallallahu alaihi wasallam ge ariha hum ay swara kadakkan Allah subhanahu wa ta'ala ina subhanahu wa ta'ala alwan huriha muslimun ge sikundi gabadu sinnan jehe Allah komme kamaka kulatu inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah subhanahu wa ta'ala komme kamaka kulatu mantu wadigen bana e ilaha kulatu mantu wadigen nuwane ekkame bisnuwa rasul hadis korone timan kale faanu danname jahiliya zamanuga rasul kan e kuring hile timan kale faanu ege kaalin diyama hile timan kale faanu salam kure Allah irada kore bikomme echka wahaka dekkumuge baaru depama wahakade ema me hadis tawga meyannani hum rasulullah hadis kurabani timan kalefan ariya me baliwa balige gotuga mewa hum ay swahaka dekki ema me bes tawwile kura kan jehen ay isoy hagigatan ay gotan alwan gabul kuran jehen ay Allah subhanahu wa ta'ala ebes kam kuladon ante wadigen nuweno da uri ha iche wahaka daka wona engeni hamai kan insinna jinni wahaka daka ekam Allah subhanahu wa ta'ala wahi kuraba fani tusabbihu lahu as-samawati as-sab' ilahan tasbih ke hay mudu wal ard adibinnas wa man fihin daga waha ichis wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi imme sechennu we hamdai ko ilaha tasbih no ki hama imme makhluq bisno e almen me fenna hinitaka dengos mas mahansa dunya mi horiya ichis alwan men ghafil fatibas echi vedana parega ma badan Allah hadwa korawe midun sufa sufi mi tibe tan tama am jihalagen madu velagen tibe timun e vedana mi Allah hadi kor eme ilahi walakin la tafqahuna tasbiha enas tiba mi hunna eba mi hunge e taketi ge tasbiha negini innahu kana haliman ghafura ila subhanahu wa ta'ala hilm wari faafu sawa ila rasulullah SAW hadis kurabani hum ais dennewiye ib'athni ila athari ahlika indaka aharen fonwashe manaki aharen gos hun jehen isuna deshe kale gefano emme lobi emme iskura bayge kale gefano ebeku ei kale gefano garenge emme isbay gotuga emme lobi ko emme gaay bay gotuga dekhibe bayakat tinanna hum ais jehen fonwashe فبعثها الى الانصار النبي صلى الله عليه وسلم هم فنوالي انصار يا بيكانو غاري اكي كرام مي بايكي كيمي انسان توهر بدچ ايما اكدي فانا مي لوبي با بايكان اكن اسكوريبي انصار يا بيكانو انصار يا كاري داش اي سبب کی حقیقت گئی ہدیہ ہے فافوے میں توہر میں اے انصار ایم غائب نہیں ایم غائب بيكلونا اشارہ کر انصار کی کاریت داش فبقيت عليهم 6 ايام تن انصار ہوں گئے ہر دوسوان دے وياليهم هدوها هريوان دے انصار یا بيكلو ہوں گئے هدوها هريوان دے انصار یا بيكلو ہوں گئے ege bane ki humaki duwas digunada waraka bali bodwach anekka humaki hashikanaga waki tankolaka jehe bayen ege zatu bayen visnu hashikanaga den hunna kantatta wisabu mi jehen e hum ei muli hariganu ga ege ben kurach awon mi men darnaka
wakitan kolaka je bolugari saane muli gaaga warbali waane hunna muli hari kana adifahum annane humuge maikka huma ki balitawoge tere muli hari ngado ena e tahammalu qur'ane e balige husa sun digu duwasla dawata duwas diguwegen da komme waran komme faharaki ei enage bali bodowegen da egoton hariya had duwaru wiye fashtadda dhalika alayhim faatahum fi diyar den ekan emihunna wara bodukamaka hum gadawegen hum control nokaram bodukamaka wegen diye faatahum fi dar den nabiy sallallahu alaihi wasallam ebekanunge ariham badagate ebekanunge getaka ziyare korebiye fashakaw dhalika ilayhi den mistakum shakwa kuram konfiye mistakum balige wahaka zikru kurabbafi hamige ege cheki libe dalilaki balibima balibumuge shakwa kurumaki huddakam ekamaku ei khabaru dinumuge goto baliyeti man egota bun adifahum annane ekam bune vidanato balikamuge khabaru devidato shakwa kure vidanato ekam wakim baame ei huddakam ekamaku ei khabaru dinume goto allah qadaran nurhume konna kettere nuwakam balikam khabaru devidana balikamuge khabar de fashakaw dhalika balikamuge khabar dine ekamuge shakwa kurbiye den nabiy sallallahu alaihi wasallam faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadkhulu daran den nabiy sallallahu alaihi wasallam e bekalunge giyeka ansoringe bekalunge teren giyeka fogeka huri ansor nashme jehuni bal rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum fono men naje giyeka fogeka ekale fanwatu ne ekale fanuge ihsan tar ekale fanuge ihsan tar giyeka fahu giyeka badune adi hame ko mike inge ansori bekalunge maika ekale fanuge arihuga homme suni kale fanuge iskura me ho kare tim kale fan fawash එහෙම එකෙක් ෆෝන් එම්මේ ලෝභවා බේකනුග තෙර එහෙම අන්සෝරි බේකන එම්බෙගෙන් හදිස් ගන්න අන්සෝරි නේ එච්චි කියාමි හකු එච්චි කියාමි හුන බදබස් මොන හදිස් තහු ගයිස එහෙම අන්සෝරි නේ කි අල්ලාහ් රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වරල් ලොබ්වෙති බේකනත් කි ගියකෆෝ ගියක එකේ ෆෝන් වද වඩාගතේ බයිතම් ගියකෆෝ ගියක වද වඩාගතේ යදුඋ ලහුම් බිල් ආෆියා egen komme bayaka giyaka baders edami hunna aafiyatu debbun edi du'a kor ege maana ki balin faseha god debuma faafa fusu aafiyatu getere wanna bali fasehuma faafusuma mi kantat debbun edi du'a kor biye nabiyya sallallahu alaihi wasallam ita iben itur nugutai nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge arhuga ansore bekalum edi lebbi du'a korabuma ebe kaluna du'a korabuma edi lebbi එහෙම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මිහුන් උලේ දුනියේක මියදුවස් නබියාය දුවා කරාමි මදීනාග මිස්කිතුග මස්ජිද් නබවිග බය මිහුන් තිබෙන ෆෙහිගුබ්බ දිමාග අයින්නගාගෙන් දුවා කරන නබියාය අන්සාර බේකලුන් සහාබ බේක දුවා කුස්න කරබ්බා ඒක දෙෆාන වරස් දන්නවනි දුවා කොත්ති බදෙන් කෙලිෆාන දුවා කොත්තිවන අල්ලාහ් එහෙම එකලෙක් ෆානෝගේ ජාහ එකලෙක් ෆානෝ මෙදුවෙරික දුවා නොකරවේ එහෙන සකලෙක් ෆානෝ අරියුගා බේකලුන් එදුනි දුවා කොත් දෙපො दुआ को दे दी वही मां करे फान दुआ करे भी भाई फहरगा अलवन में ना बली कमगे एहसास करे मुनी मां एक बदलुगा बली शकवा कुरम बली कमगे शकवा कुरम भाई काहिनुना अब्बला में हुन्ना फंडिता विदरी वेरी करे गोस शिरुक के भाई कंत तक कोगे मसलेबा शिफा होदमा मसकी Allah doa kurima ena shifa mi deppani astu migota kante kurima bali ituru kamenno misalaka bali fase havi ekam kekkala shirukuge bali enan ituru vi emme bodu bali nabiy sallallahu alaihi wasallam ge kafwade bami hunna shifa afiyat demge doa kurbiye falamma raja tabi'atuhu imra'atun ekare ngfana empri rujua wima fahatun ay anghina بيكلم بتري معناه سوري بيكلم بتري فقالت كما النوافي والذي بعثك بالحق كليك فانو افراتك حق وتغفن بفراء غندي هو كفبنا में माने कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हुआ كفبنا में इन्नी लमिन الانصار तिमन कमना है कि उसमें अंसारी है व इन्नी
wa inna abi limanil ansar timan kale kamanaage bappe ki ansari ek kale fan ge kafo ge wannamum wadibada kannamum ayruga dukonnu ge nuwademe inge angina kuais shakwa korani kale timan kale kamanaage ki ansari fad'u Allah li kama da'ta lil ansar timan kamana bas dua ko debbar ansar na dua ko debbi fada timan kamana bas dua ko debbashe ansar na dua ko de fada ehi dugan nabi sallallahu alaihi hadis kurabani ma shi'ti kamana beenu mi goteke in shi'ti da'awtu Allah an yu'afiki kamana beenu mejnama timan kalege fan Allah dua ko debba faname kalmana en afiyat devuma shifa devuma wa in shi'ti sabarti kamana beenu mejkam gawanama ketteri wash walakal janna era kamana suwarge hotte den yafa kamana vidalwani qalat kamana vidalwani bal absir bal asbir kiyen he timan kamana ketteri ewa wala aj'alul jannata khatara timan kamana suwarge gellumakan mushana suwarge kattaka risken nona gan ege mane ki ekamana eben edeben shifa devuma gede ekamana eben edeben mi wara figuveri bekamba ebe shifa devuma gede enna sekamana ekamana nafsan in rangaloge ikhtiyar ko shifa devuma gede rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua ko rabba fe kalifa ekamana shifa libene inshallah libene adi ekamana suwarge wadumum manalem mesnu kore ekale fan shifa de dua kores manale beslo kore ennames nabiya sallallahu alaihi wasallam ekamana ketteri wima swarga wa kama bunima ekamana ketteri wima ekkala swarga ba yagimbe swarga eba guarantee enge boy ehme ekamana vidana swarga ettaka risk enuna gana swarga libe mettanaka dua koggen shifa libegen adi swarga swade vedana ekamaku e risk ettimanna nona e nura kalakatti manan hushayn nele ema migen libe etcheki da migen libe faida ki swarge attaka risk unaga etchennon swarge attaka nurakkalan hushayn etchennon ekamakun swarge vaasidewen oi magekkamu gawa nama ekamegga emihako deme hurumaki ei enaya huri emme faida huri gote mihar halata balaf kamuga wanama emihun diinuge kankamuga riskunaga kamma bado dagule misalaka enaga diina gellum hunna kantatta ebbes kahala gellumen neti ekantatta oge maccan araganna kan ebbes kahala jehilme awumme ge nore hagigatu ga amumme ge iman terikan evara nuforati hasekon miharu mi zamanu ga beenum kon mule wasirettu ga e insana enage akhiratta ka gellum hore etak kantattaken muruma ko salgon men ekantatta ga matiga demiti bekam ga wanama ei hagigatu ga gelluma kan hushelo risken degon kamen paane ki emihunge enage ukhrawi hayata gellum hori kamekkam ga wanama emita nabiy sallallahu alaihi wasallam nigotan hadis kurebima mi kamana vidalwani timan kamana suwaruge kattak suwaruge attaka riske nota gellumakan mushanele nabiy sallallahu alaihi wasallama edi dua koraba fikam gawa shifa libumaki ei kamana yagin huddebes kamen edebe kame kale pa kamana edevi daane kame ehennam mes nabiy sallallahu alaihi wasallama hadis korebi kettere vejja suwaruge yoti yagin kame le ehma ei yagin kam dukonna fa faharegga shifa libu fa hewmal ko fa suwarga wade vedana kama kattaka e riske nunagana me yagin kamuga e hifa adin efa al imam al bukhari mibabuga ituru hadis basfule gennawani abu hurairah radhiyallahu anhu garihun riwa kurabba kale ekale fan bidal wani nabi sallallahu alaihi hadis kurabi ma min maradin yusibani ahabbu ilayya min al humma
timan kalege faanuge evves bayyakal lobi nukurawame human lobi kuramin baraka huma hunje human lobi kuramin baraka ehen evves bayye bumakal lobi benne kurame esawaki huma ki ei awonna me kuri gawani kiyafa insana ena gashigana gang here kuda kuda kattege memmarune senage faafu hebe ei ena gang here emme kuda katte huma ki mi muli hoshiganu balikollach muli hariganu huriha bonawanakam ega asal kurakam hunje huma embege mitaga abu hurairah radhiyallahu anhu vidalan evves bayye bumakat men kalefan lobi nukurame hunje huma lobi kurame barak mitaga mege muradaki bali human ededu menno baliwan ede ehna smitaga mi bayam mi kurani faafa fuhemuga eki baliga eki minwarwa huriha baye jehe mi honna ge minwar kannun kam faafu hebe ege bali bodwa minwaraka nota balige taklifu jehe minwaraka nota hashikandu ge bali mandukan tahammal kura minwaru itruwa minwaraka he ege faafu fuhemuga ba faatu ge ndakam bayan kurmattaka mikotam vidalaw li'annaha tadkhulu fi kulli 'iwadin minni sawaki hum ais jehene timan kam kale gufanuge hashikanuge komme kashikolaka komme gunawanaka wa inna allaha yu'ti kulla 'iwadin qistahu min al-ajr fa allah subhanahu wa ta'ala egota vegala komme gunawanaka ajrun sawabuge mimmaradevvaye adin ilmerege meduga ikhilafu fedifawa masalemi bali bima faafa fuhemuge iturum sawabu libe kamenge ehma ilmeri feittakuga warab boda bahus kurabba fa bahori sawabu dharma libene to bali bima emmen ittifaq wa masale faafu fuhebeka ekama bali bima ena sawabu libe ane bay ilmeri vidaloni bali bima iya sawabu libene ane bay ilmeri vidal nuneke sawabu libene faafaye fuhebeni sawabu libene nage ketteri kamashe ek sabun nukun nahen alokanta sawabu libene nage ketteri kamashe Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah mi masala dirasa kurabbafa mi bayya behegutun ilmer gore foilliwa bali muma bali faafu sawami baar kantan himanagen babudakalli wa baar foitta hore Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah mi horiya wahakateke dikur kurwa foga vidal wani mi gota mi bali bima faafa fuhum ei emmen ittifawa sawabu libuma behegutu vidalawani ena e bayyet nota e haaniken ena vi alukamigge tere uleniko dimavi kamakun kamagawanyamu e balige sabu ena sawabu libe ek sab misalaka mujahid jihad korne ko ena gashi gamun tane halaku ehme jiyamu e balige sabu ena sawabu libe ne faafu fuhum geiturum rodaahuru esobuge ena gellemevi ena allah ge deenuge dawatuge tere oleniko kommes gelleme ena vi ehem vejiyama ena allah ba alkamege wanikon ena ya e bali e sababun ege sababun ena e bayya kurimati vejjekam ga wanama ege sababun ena sawabli bene faafusumuge idoro enos evs heyamane gemati nuwanikon note evs heyamane ka golbe neti ena ya mi bayye jehje kamuga vss enaka ituru sawaben nolibene ketteri bijje amenoi ketteri kaman ena libe sawab menoi enas enage faafata fuhebegen daane faafata fuhebegen daane adin efa imam al-bukhari tur hadis basfule gennawani rasulullah sallallahu abu wa'il vidal wani an abi nuhayla garihon qila lahu kalek faan denneve ud'u allah hasratu ga dua kurashe kalek faanuge gaya bayin hen riwayat me gotuga tirek kala ichen herigam warabboda baliwi mai sahibun ais ekuverin ais tannamani allah dua kurash ehinduga ekale faan dua korabani allahumma anqus minal maradi wa la tanqus minal ajr e allah miala ge kibain balimadukan gem dawashe uni kurabashe adi miala ge ajr uni nukurabach balimadukan gem demu wes edeme amaya ekko ajur oni nukurabuma bes edeme faqila lahu anikkas bunavje ud'u allah dua kurashe faqala allahumma ij'alni min almuqarrabin ehduga kale fardenne allah biala ki mi kuttan kurabigem malekam gala bashe waj'al ummi min alhurul ain addi man kale gafanu ge mamme ki mi hurul ain unge tere ma be kam gala bashe ema mi
අසරුගා බයාන් කරේ ෆමනි ශිෆායන් එදි දුආ කුරුම්ගේ මුහිම්මුකම් අදි හැම යායක ශිෆායන් එදි දුආ කුරා හිඳුගා ඒනාගේ අජුරු මතින් ඒනා හදුම කුරන් ජෙහෙකම් අදෙන් අලිමාම් අල් බුඛාරි විභාගක ඉතුරු hadis wasfule gennawa fa Atha bin Abi Rabah gari Atha bin Abi Rabah gari riwayat kan bani qala li ibn Abbas timen khalifana ibn Abbas kiya deviye ala urika imra'atan min ahli al-jannah khalege faanat timen khalege faano swargege ahule barenge tereng anghena ko dakkano lavvin he ehdu faqtu bala timen kamana danna timen khalifana danwa fenune ke dakkala qala hadhihi imra'atu as-sauda mihiri kalu anghena mina kimi swargawante amihar mitanga hamuge kula dhikru kuri ena ta'rif ko debbe kaaku kam gone debbe ebe imere hudda kurappa kaaku kam bayan kurun nota kaaku kam angadi nomattaka enage huri sifaye khalbu kore fori sifaye bunumaki masale mi kalu anghena atat nabi sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam gari hangaye faqalat asdanna ma fi inni asra'u timanna හේනතගෙන් බලිහාරතක වෙට්ටේ මානකි ජින්නි නොත ස්ෆින්නගේ උදගෝ වීම මීහොන් ඒ උදගෝ තත් හම්බල කුරාව ගඩේගේ ඒවා උදගෝ තිමන්නා බේ wa inni atakashshafu ehintuga timan kamanaage awra kashfu වේ fad'u Allah den Allah du'a kotte bash qala in shi'ti sabarti den hadis kore kamana beenu wejja kettel bash walakil janna kamanaage rasul ge wana suwar ge libene wa in shi'ti da'atu Allah an yu'afiki kamana beenu wejjiyam masale nete du'a ko debfane debba du'a ko debba faana me shifa debba mangedi faqalat ehduga ekamana den nabi asbir ketteriwani faqultu inni atakashshafu fad'u Allah li illa atakashshaf den ka ekamana danwani hamakasharum nikamuga oleer awra kashwe ekan no mangedi du'a ko debba she den nabi sallallahu alaihi wasallam du'a korbi me hadis rasulullahi situr faida ta besbor den algon men inshallah dengan nama jadi hingga mi hadis wasfula adi ega iturum mi babuga bayam fa wa tin hadis ing hadis pa ke bahuri babes yani mi hisabu miyaduge mi majlis kurkullani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh